I na ovako visokim temperaturama Kruševački vodovod na terenu radi na otklanjanju najhitnijih kvarova. Tako se ovih dana radi zamena dotrajale vodovodne mreže u naseljenom mestu Ćelije u dužini od 350 metara prečnika FI-90. Ovim se rešava dugogodišnji problem ovog naselja sa isporukom vode, ističe direktor ovog preduzeća Milutin Tasić, koga smo zatekli na obilasku radova. Oko 80 domaćinstava je s vremena na vreme bilo isključeno sa vodovodne mreže zbog stare mreže i dotrajalih materijala. Jako nepristupačan problem pravi probleme i nama u smislu održavanja vodovodne mreže, a takođe i samim meštanima, tako da smo ovih dana usled ovih visokih temperatura prisutni u zameni u pomenutoj dužini kako bismo rešili probleme pre svega domaćinstava ugroženih do sada, a ujedno i olakšali nama samo poslovanje u smislu održavanja vodovodne mreže. Ovog puta smo izabrali težu trasu kroz sam kamen, ali opet biće lakši pristup za eventualne buduće kvarove koji se mogu dešavati na pomenutoj vodovodnoj mreži. Predsjednik mesne zajednice Ćelije Aleksandar Jolić objašnjava da je infrastruktura stara 30 godina, a problem sa vodosnabdevanjem zbog dotrajalosti cevovoda postoji već 10 godina. Kapacitet bazena za priključak na sistem je 60 domaćinstava, ali je broj priključaka daleko veći, što dodatno opterećuje mrežu. Ovo je sve tu ispucalo to crevo i više, malte ne svaki drugi dan zovemo dole vodovod da dođu da poprave to, da nastave voda kao fontana bije tu svuda crevo kroz ovu šumu. Međutim, ipak ispali su feri i rešili to da reše jednom za svagda. Vrednost radova iznosi oko $500.000 koje obezbeđuje javno komunalno preduzeće Vodovod Kruševac. Postoji još nekoliko ovakvih tačaka u gradu i prigradskim naseljima, ali, kako ističe Tasić, zbog nedostatka sredstava saniraju se samo najhitnije i najugroženije.